Aren't you grateful that we are still serving? We're so His ways. In the mighty name of our Savior, to our church family this morning, Pastor, First Lady, everyone. We also want to say hello to those who are tuning in online. Welcome to our Sunday service. Amen. Join in with us this morning as we
not. Father, you are faithful to your promises, God. And we thank you, Lord Jesus, for your unconditional love towards us. We thank you, Lord, for bringing us together in your house of worship this morning, God. We thank you for every breath in our lungs, Lord God. We thank you, Lord Jesus, for good health, God. We thank you for renewed strength this morning, God, as we worship you and as we gathered as your congregation and as your family. Father, we pray that you will bless this time, God, as we lift up our hands and as we declare your praises, Lord Jesus. Father, we pray that you receive our worship, God. Father, we pray that you'll purify our hearts and our minds so that we can see you, God, this morning. Holy Spirit, we pray that you will have your divine way in our service. Move within our hearts. Come and do as you please this morning. Father, we love you. Father, tight to my no matter more. Matter to your mind, it's up wine. But see, you to let me in and I will feel tomorrow. I want it to lay lava oil. If I'm my only lava oil, if I'm about that, Father, we might not let to us so we know Father when they tie out. Hallelujah. In your own words, why don't you lift up your hands this morning? See, I only want to know it's who I can tie out. Mama, twice off on the time it's who I. Why don't you begin to give him a praise and begin to give him a worship for who he is? Amen.
te tau ia te oe le vi inga le tua. Vi oe le tua I lo lofa ma. Ia moe mātou. O le inga ma le tāpatu le tua. O ia te oe le tua wana le sino oe le tua. Mātou te le maua le ni awa noa le tua. Mare lau whanau malo e kalesia le tua e lalo I foro mau le nei aso. Awa le mātou tāpua inga ia te oe. Aptai le tua. So le tua. Mawhai o mātou sa ai le tasi le nei aso. Le sili sili ai le tua o se awa noa. E awatu ia te oe le vi inga awa e te tau lava ia te oe le tua. Aptai lo whamaoni, aptai le tua I mea le uma o e whaia mo I mātou. Aptai ta mā awa e le liu lava oe o ana nawhi o le soe o e le whababau. O e lava o le tua soe fua. O e lava o le tua e pule ao ao. O e lava o le tua e te whaia mea mawhai. O e lava o le tua e te fua I mai mea le nei mo I mātou. O e lava o mātou o mai e male mafua anga o le nei tāpua inga ma le nei sautinga le tua. O mātou te talo le tua I e whamanuia le tua I launu loto nei aso. Anga le nei le tua mai sewa pito matua, se o lava I sewa pito I titi le tua. Tālo le tua ino e sila fia e tofu sia I mātou ma mana onga ese. Awa mātou whamoe moe ma whanangolango atu I a te oe le tua. Ia whawhiroa I e tusa malo whina ngalo le tua. Lo whamalo longa fo le tua I so se tasi e mana o mia lo whamalo longa nei tai ao le tua. Ia iei lo whamalo longa, ia pai ane pai ifo le tua. Ia whaupopo se malo si fo le tua. Ia au maa fo le tua le tautua ino oe ma lau whina ngalo le tua. Anga nei ta mamu tina matutua nei ka le sia. Whafolo ina perso I fua mau pele ora man manosi mai lau fio. E mai se le tua manatu le lei. Fau tua ai ma sosoani ai le tua. Awane tau atina e ino lo whina ngalo I tatono nei ka le sia. Lo whamanianga fo I le tua I ungali talavou. Te ano le tua I a mo pele alofa I le tasi le whamaoni tama. Pe ione e walau I nei mātou le tua anga le lei o mātou whanau talavou. Se o lava I o mātou whanau iti le tua. Te ano le tua I iei lo whamanianga iei lātou le tua. E meisa nei vai tau whainga tāro o mātou iai. Te lo whaososonga, te lo pōpōnā le tua le mātou te tano tama. I e lavia I e pui ai lātou le tua. I a lātou ino I mea le leo langa le tua. I a lātou alo lofa I a te oe tama. I a whaalia lo whina ngano le tua I o lātou loto. E a le moe mitinga ma whaalinga le tua. O le mātou te tano po I le tua. I a whaunga ina o mātou whanau mo oe ma lo whina ngano le tua. I a tumu pēr I le fia ma le uri la mo fio. I a maua pēr le Fatu atua le tua. Tu sai ma le dei sabalino lo macho fianga I le tuanga nei le tua I le nei ganesia. O kalame uma ma fuafuanga o whatatia nei tau sanga le tua. O macho ina le fufua le tua o e tama e te whatu mawina e te whawaina le tua. O le macho te talo I a whaialo fina ngalo e le macho loto tama. I e whamanuia le tua e se tasi o asiasi mai pe fofoi lona mai mua mai le tua e lua le penga tapailangi. Tama I o atu lo ngana pa ia I lātou. Whai o ngā ruenga lilo, ngā ruenga mamana I o lātou roto le tua e maise tama. Se teimi mātou te whaalongo ai lo upu le nei aso le tua. Ka ngā ina le nei tangata whatau maa le tua. Moli atu ai lo awhionga pa ia o le tatano le tua. Ia a bea mātou ma tangata I le ngā le whalongo. A ia mātou ana, ia mātou usiustai lo awhionga pa ia le tua. Whamanuia le tua le mātou sauninga nei tai au le ngatai nei a so se whatau langa le tua. Tālo le tua I a alu ma le manalo upu. I a tele ni a nganga e manamalo ina mo oe. Ai mei se le whamalo si o le whatua tua o mātou mawai atu le tua. Le tele o whailonga e whailoa mai ai. Wa mātou iai I aso e mata ai le tua. I a mātou whamalo losi. I a mātou finau. I a mātou maua pēr le whaatua tua I a oli le whamoe moe mon sai pōkua ngā.
Ia mātou fina finau pēr I le tatalo I aso uma le atua. Anga leifo I le atua I lātou o whai mamātou taitai. Tono pulenga le timalo fa pe fo il fonotele fo sipe Samoan na langi le atua. Anga leile kare sia fia ma o auna whantua le atua. Io atolo fa manuianga I lātou I atua mau pēr ma fa malosi le atua. Anga ngālu e le atua wane whatino ino lo fina ngalo I le anu ma le ai le atua. Ia anga le atua fa manuia fo I missionare. Fai vangalia o fai le ngā wenga whita le tala ingo tala le atua. Talo le atua ia maure manosi, maure loto tele, maure ono sai le whapalpale le atua. Ai meise le atua ia lato fai le atua. Ma le lato I loa I leo se mea wha le au ngā le lato tautina le atua. Mo e malo fina malo le atua. Whamanwia foi taitai o le nei atu nuku le atua. E le ngato le nei atu nuku Amerika. Whapea foi sho ngato nuku pele o Samoa le atua. Anga leile whainga malo le atua. Ia lato whamaoni I o lato tute ma o lato whaipa le atua. Ia wale manuia o tangata nuku le atua. Ia anga le leita ma. A whai foi le mose ama noa. Ina ia talia ina ilo whaonatanga I o mato taitai tama. Ia fuai ia noa ia lato maua loto maulano le atua. Te lia ato tua ilo whaonatanga. Ia whamanuia le atua ia lato uma lava le atua. Anga leo e le atua. Wa alava mea o tutoe nei sauninga tama. Ia walava nei whai o mato loto le atua. Tau fia o e mea le atusam lo fina nalo. Ai whatanga lua manga paia. E te awhio mai, e te taitai, e te pule au le atua nei sauninga. A uma mea uma tama. O le vi inga I whawhoi atu ia te oe tama. A wai te tau ia te oe le atua le mātou te talo le aso. Wa mātou whaia ma le Fatu atua tele ia te oe. I le swafa silisirio i e sungeriso wa mātou o le marau atu ai. Amene. Maista langa pasi mo le atua le tai au. Now we love for the Israel, in the Samoan, for the lots of Manuia, the Fatu for your missiona beyona, Atulana ina I Masina Taitasi, yeah, now if I'm not such a love, yeah, beyond the top fayatu, in the tail of time, Manino Lavalu for the tour, yeah, Manuia, the senior to Manuia, there, not for a night or there, not it, say, man. Nata leo lisi leo vaenga o tātou sustai le tua o le tātou avalei le tua e ale tātou fuai. Ia ma le tātou whamoe ma whanaulango ia te ia. O ia le sosia ma le pomai o manuia uma. Ai maisi o le tima ainga ia o le tātou le tua ia whamanuia atu ia te oe. E tu sai malo fuai te ia. So those of you online, thank you for partnering with us through this ministry. May God continue to bless you. In Jesus' name. Tu natu la plole la firma ti akono ia pelina ia na te saunia se stalo mo tato fo ai nei taia. Praise God. Ia la o le tu lo ma mai papai mai mo atu o ko le tika. Ta o le ni so no la koma mo mai mai. Thank you, Father God, for your blessings. Thank you, Jesus, for all that you do for us. Talo to my sosoni mai ati mato. Tala ino yo mato loto. Ina ia mato te tonu ia te oele tua oe lava. O sosio mea umalanga. Pamaniana ia te mato. Pamania kapa ia la koma suwai. Alo whanau. A ia tele desabito oele tua no mato mai. Pamania foi le online giving. Ia dego wana le lei. Wai pe ia te da tole ma le ola mai malosi. Ma le loto matala, ma le loto lofa, a wale ko wai le whanuena le ma te te mia oele tua I te uma le matu whaia tina. Ona o lola wa swapa iso, ene ma amen. So Manuia le tolo fo ai nei tai au.
us out. He is coming back soon. Hallelujah. Tayatu Tato worship team. Taita ingal tato vi ingal ne aso ia tu maupea lona whamanuianga. Ai meiso lona whauunga i le tato worship team. Ai meiso le tato ekalesia. Vi ele tua. God is good, church. All the time. Ele le tua. Taimiu malava. Vi ele tua. Vi ele tua. I lona alofa malona ngalelei. Ia ua maua se ava noa mwhain tātou toi whiloa ia le nei aso sāpa ia le asa le atua. Ia ai mese o le ava noa tātou te o mai e whafo ia te ia le vi inga ma le whamanu a wai le lei lava o ia. Whamalo lava le whamalosi le tātou a uso le nei tai ao. Pa ia la slasi o le tātou e kalesia su mai o lau whainga luenga. Ia mese fo le tātou a inga taitai. Ia whapea fo i ta mama tina matua. Ia se o lava i tātou whanau talavou. Se o alofa talo whalava. Ma alo lava le tau atai. Ia awale atua malona fina ngalo. Whaftai fo i le atua. Ia sa tātou le mafuta i leo sa nau maatu. Ia ai leo tātou mafuta nei aso. Ia whaftai atu ona le nofo talo. Ia ma le nofo tāpua i foi. Ia ua foi nisi tūlanga o le ngā luenga o lo ngā lue nei vai tau. Ia e vi ia lava le atua i mea o malava. O lo o momoli mai foi alo whaanga si o tātou e kalesia i Oceanside Vista. Sungal whawhengainga ia David, Malisa ma mea. Ia, ma nei ala maftanga sa awai lea vai aso. Tūlanga lava o ngā luenga lava le whaamalosia fo i le aonga sao sia e kalesia. Ia, maua fo i le ava noe tūla ia i le upu i le e kalesia. Ia o lo Manuia le tātou ngā luenga i Oceanside. Ia mau leo lo o moli mai alo whaanga i tātou e kalesia. Ia mesi fwisi o tātou pūlenga i Kalifornia e saute. Mau fwoi lava ngolas whalaile a waile sauninga lau talvoa le al pūlenga i Kalifornia. Ia o lo o Manuia mea uma. Ia o lo o lātou tā pena fwoi. Mo le tali malo e tusai mal tātou fontanga le masina fwou. Ia o lo o excited lātou e saungi e host i al tātou district council mo le masina fwou. Ia, a mo so ava noa o se ava noa le lei, tātou te mafutai. Ia, e tu sai mafontanga o loo whaia i tausanga tai tasi. Ai, a whaia te oelo tu spaia nei tai ao, le salamo lo nam tau pa salau, tolu sun mal tolu, whamon mole. Su elo tu sil nei tai ao, o loo tātou tala noa pēr, tu sa mal tātou series il nei fo-i tausanga, ia po le au tu o nei tausanga, ia o le tātou nofo whialofani. Ai le tātou o le tātou tusi ia e lei le tau loto mai le tātou mau o te manatu ia uma nei tau sanga. Ia ua mau le nei mau o tuspa ia i to tonu a tātou loto. First, I'd like us to go ahead and just recite our verse of the year. It's up here if you can see it. It should be. If not, it's right there on the side. But let's go ahead and rehearse it. Read it loud. Read it clear. Read it like someone who means it. Say amen. And so let's, Ephesians 4 verse 3, let's start with make every effort. Iya. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Come on, say it again one more time, loud and proud. Iya. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Tātou wha Samoa ia. Ia tau mawhaiai o tō. Ona tā ofi o le Lotogatasi i la le anganga i le noatanga o le file mu. Amen. O le nau tainga ia tā ofi e tātou le Lotogatasi. E fōlinga mai o se me whai ma mou ese. A le ngā luenga le kalesia ia tātou tā ofi mau. Ia tātou tau mawhaia ia tā ofi mau le Lotogatasi. Salamo se lau tolu sun matolu, ia e tolu a whai upo o le mtaupu lea, o le a tātou whai tau mai e nei tai au wha mole. Psalms 133, just 3 verses in this chapter. We're going to use all of them this morning. O le a tātou whai tau mai mua mua, tātou tu Samoa, wha mole lava, whai wa maua tātou whai tau wai, whai tau i a.
ifo ile ava, o le ava lava o arona, na tafe ifo ile ua o na ofu. E tusa male sawi heramoni, ua toto ifo i lunga o maunga o siona. A wana poloa i ova i o i ai lana whamanuia, o le ola lava lea e whavavau. New King James Version, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. It is like the dew of Hermon, descending upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, life forevermore. God bless you in a reading of God's word. This morning I want to speak to you on a message entitled, The Blessings of Living Together in Unity. The blessing of living together in unity. Le nei taiao o te fia talanoatu se mtaupu whapeona whapuina o le Manuia, o le Nonofo faatasi i le Lotogatasi. Say amen. O le Manuia, o le Nonofo faatasi i le Lotogatasi. Langa iei le Manuia. E iei le Manuia pe a Nonofo faatasi, pe a ngā lulue faatasi, pe a maua le Lotogatasi i to tonu a lana ekalesia. Leo o tātou whaitau i le nei whai Salamo, o se tasi o Salamo e masani o na Taumua, o Salamo o le aenga, po le Salamo mo e o loo ae atu, o loo ae atu i le malu po le nuu o Yerusalema. Tu foi seisi tu o loo ae atu i le maunga o Siona, po le maunga le li. O le tele la o taimi a o tā pena ia tangata iutaia e la tō te malanga Yerusalema, o te tasi leo Salamo e la tō te taulotoina, e la tō te pese ai a o la tō whai malanga, a o la tō ae atu. Langa awane ngalo ia te oe a e malamalama le tu lango le nu o Yerusalema, e tu le nu o Yerusalema i lungo le maunga. A o langa malanga kangaka e a lunga ia le aenga e la tō te malanga i le la e tau o Salamo ia, o Salamo le aenga. Le winga a la tō wō, la tō tā pena o le la o atu e whamanatu, se tasi o tau saminga pe ona Fatu langa ina i le atua, o se tasi leo pese la tō te pese ai. Whauta, se mea matua lelei, se mea matua matango fie, pea nofo whaatasi i ale auso. Langa foi ese mea ia malanga mai ei tangata iutaia. Ese nuu le o mai ai le o mai whaatasi le nuu Yerusalema la tō te whaamanatu ia se tasi o tau saminga o le manatu la le whai Salamo. Ese male manaia. Le vava ai atu, le o mai o ia tangata mai lea nuu, ma lea nuu, ai leo poto i le mea tasi, ai sea, langa e tasi le tua au nai, tasi le tapua inga, tasi le anganga o le tua, tasi le vi inga i le tua, tasi le misiona, a o mai tangata nuu a Iutaia i le nua Yerusalema, ua tasi umai lato i luma o le tua. Ma lea lao lo mata le whai Salamo, e se male mangaia. Ese male matango fie, se mea i ngā le lei. O le lava le ese le angangu o lea vaenga, le ese le whainga o lea ngu o mai lea vaenga, ai a o mai ngei ma poto Yerusalema, le mea e ka puaia i lea tua, e ke lei loa se ese senga aisea, langa wa manatu nei tangata, e tasi lea tua le lato te au na iai. Tu lato ese senga i tua, tu lato anganu whakakia uma mea ngā, awa tasi uma lato i lalo le mamalu malpai o le tua. E whapena foi wingo lana e kale sia. Nga lupu moni lava e tofu uma tātou ma ainga manu e tātou te awhio mai ai.
Ese ia mea tātou na reisa e ai tātou. Ese whale aonga ngā hao ina i tātou. E tofu tātou ma mea na hao ina i tātou. A le upu moni. So se teime tātou o mai lalo ifol malu le atua. E le to e wa aia ina ese nga. Awa tasi uma tātou il fina ngalo le atua. Po le ale maa ngai o lo ngā luenga. Po le ale le ai o le ngā luenga le iska ngaka. That doesn't matter. What matters is we worship the one true God. Say amen. It's a beautiful psalm of the ascent. They call it the psalm of the ascent because it's one of those psalms whenever they travel to Jerusalem, these are some of the psalms that they would recite, some of the psalms that they would sing. They would memorize this as they made their way up towards Jerusalem. If you understand the terrain, Jerusalem sits on a hill. That's why it's called Mount Zion. That's why it's called the mountain of the Lord, because they understood that every time people came to Jerusalem, they would climb up towards this mountain where the temple of God would sit. But as they climbed up, this was one of 15. There are 15 Psalms of Ascent, but this was one of them. And they would memorize and recite these as they were preparing their hearts to enter into this great assembly. If you will, I want you to think of it as just kind of like gathering for SDC. That you'll have the Pulenga from Southern California and from Alaska and Hawaii and from the Northwest, and they're all gathering towards Victorville next month. It has that same concept. You got Jews from this nation and Jews from this nation, and they're gathering in Jerusalem to celebrate one of the 3 festivals that God has laid out. But as they gather, this is what this writer sees. He looks and he sees so much different people, but the beauty that no matter how different they were all one before the Lord. Different cultures, different dress, different way they do their hair, different way they do things, but when they came together, it was a beautiful sight to see how no matter how different they were all one under the will and the will of God. And so I say this today because I want to bring this back to our church as well. That even though we are from different backgrounds, we were raised in different families, that we have our villages that we came from, that we were either raised here or some other state, whatever those differences are, when we gather into the house of the Lord, we're not saying to distinguish or to erase those differences, but the idea is to set them aside for a moment, but let's come together, put our hearts together, put our just everything that we do together so we can give God the glory and honor that He deserves. And so I bring this psalm because in this psalm there is a blessing that God commands. God commands. I want you to listen to that. Feme e poloa I le atua le manuia olona winga e yai le whamanuianga pe a o na Lotogatasi le kalesia. E kukusa le upule o le polwa o le whamanguianga ngā ma le manui o le kangaka e whailanga sulwai. Le whamelkus pa ia o le kangaka e whailanga sulwai e kakala I le atua lea ia whaitotoa o le langi ma sa saa mai e whapengale wingo le mea lea a o ngā tasi loto le kalesia e iai le whamanuianga o le atua I lungo le ngā e kalesia. There is a blessing, church, that God commands, but it requires one thing. It requires unity. Say amen. And I love this because, again, this is the psalmist. Notice how he starts. The first word he says is, behold. When we think of the word behold, this is what he's saying. He's saying to just pay attention. He's saying not only to pay attention, he's saying to take notice. He's saying this. He's saying, behold, admire, take notice, pause, and gaze upon this. And you have to ask yourself, what is he saying to take notice? He's saying, take notice the beauty, the pleasantness, and the goodness of the power of unity. It's interesting because sometimes we say, behold, I got a brand new Tesla. Behold, I got the latest Jordans. Behold, we think of things like whenever we want to show off something, we show off something expensive, something that we think is valuable. And I want you to notice it's the same thing. He's saying this is more valuable than a Tesla. It's more valuable than having the latest Jordans. It's more valuable than anything else. What is it? It's when the church is united in Christ. There's power in unity, church.
There's power in unity, and the psalmist says, guys, pay attention. Pay attention to how good, how pleasant it is when brothers and sisters dwell together in unity. Say amen. O le upu na o le whaauta o lona winga o le whaauta se e ngofo ma e maikau. A o le vave ai se e sila. Se e sila totoa o le fsili. Le alme Paul pai Salamo ia kako ngofo ma maikau le lei. Ia kako ngofo ma sila totoa iai o le nofo fialo fani. Nga iai kai mea kako whapea se nga e vai lau kawa le fau le nga whakau. O e vai lau whale ke le wa maua. E ke leo kai mea kako mako mea ia e whaalia lia e kako ke e mi mika ai. Au le wingo le whauta lea e kasi al mea mi mika il fai Salamo lea pe avava ai aku wa Lotogatasi le nuua Israelu. Langa wa malama le fai Salamo e ai le Manuia o le mea lea. E poloa i le atua le Manuia mo le nuu e maua le Lotogatasi. Le ala fe mai whauta se mea e matua le lei. Se mea e matua matango fie. Ke iloe ke leo o pese wa kusi ai I upui o sai Salamo lea. E o ai lalolangi wala ko whaonga le maule e whai la ko pese. Al mele ke whimga o e ke maikau. Walanga whika e lalolangi al maulea. Lang lefo i malama e lalolangi. Le ka ua o le nofo whialofangi. Ai e malama o le maulea. E le o kalangoa le ngofo whialofangi o ka ngaka I fafo. O lo kalangoa le ngofo whialofangi o uso. A tau le uso lea e mangingo. O ai uso. O uso I totonu o le ekalesia. Langa e leise isi me sili o na tau ai le Lotogatasi o totonu a le ekalesia. When we view each other as brothers and sisters. And the Bible here says that how good and how pleasant it is for what? For brothers to dwell together in unity. I say to view each other as brothers and sisters because guess what? It makes it easier for us to work together. A lot of times when you come into church, you view each other by their name or by what they can do. But here the psalmist is clear. Whenever we gather together, it's not about him and her or them and that. It's about brothers and sisters dwelling together in unity. Say amen. And when we talk about brothers and sisters, it's important for us to understand. David is talking about relationships within the church because there's no other place more clear for the world to see that God is actively working in the church when they see brothers and sisters in the church loving one another, supporting one another, forgiving one another, and having patience with one another. Just let me just submit. E ke alua kulalangi, e ke maua ma mea ia, o le vevesi, o le femisahai, o le kaua, o le fetena inga, o mea umanga e maua lalulangi, ai kalo fai, pea mai le kale e sia, le kilo lalulangi, le fia ola, le kau mawhai e su e pe ei se mea mongi, ai tau kongo le kale e sia, e maua le a. E leo se mea le lei. E kau mai lai, ngā le kelea o whakalanga, ai le eise suinga I o tātou ora. E langa e kalesia, e makaukia I ar kala Iesu, e loa e le lalolangi o soo. Pea le leile e kauloko ingo maulkus paia, pea e ko anga le aunga sa, o le alme ngai whamai, pea ke lelo usfulua e whai, no, e loe kangaka o oeo so pea ea nofo fialo fani. The world will know you are my disciples. When we what? When we memorize all the scriptures? When we come to Sunday school every day? When we give the highest tithe? No. The Lord will know that you are my disciples when you learn to love one another.
The most visible sign, church, that God is moving in the church is when we love each other as brothers and sisters. And I push this envelope every day for our church. Church, we need to be a church that lets brotherly love continue. Say amen. Hebrews 13, verse 1, from me, ia tu mau le fealofani ole au uso. Let brotherly love continue. Romans 12 verse 10 says, love one another with brotherly affection. It says, outdo one another in showing honor. Say amen. Ia whiwha pelepeleai I le fealofani oso. Ia tau solomua o na ava o le tasi I le tasi. O I le tal noa le ekalesia. Ia tātou I loa ava I le tasi. Ia tātou I loa alolofa moni le tasi. Say amen. Romans 12 verse 18 says, if it is possible, as much as it depends on you, it says what? Live peaceably with one another. If I may, awhaia mawhaia ia te oto, ia oto nofo lelei, matangata uma lava. I to tonu al ekalesia. To tonu al ekalesia, ia tātou I loa tausi le file mu. Ia tātou I loa tausi le wāwhiloa I o le tasi. Ia tātou maua le whaaloalo. Ia mātou maua le whiawata'i le tasi. O le upu moni lava o winga I o le anganga pa ia. Pe a mata o na fua mai I le o langa o le tangata wa talitonu ia te ia. Awe maningo lupo le atua le mua le ane whawhe upo e luas fulu. E whapeanga e whameke alofa I le atua, ai ke le alofa I lo usonga e ngofo I lo au kafa. Ke alofa I le akua, ai ke le iloa alofa I lo usonga I lo au kafa. Ke lo afa mai lupo fa mai o oyo le pepelo. E lo lupo au whaikau iai, ngai sao le momo I one whawhe upo e luas fulu fa mai o e pepelo inga le atua, langa I le mawhainga e alofa I le akua ke le wa ai iai. Ai ke le iloa alofa I lo uso le ke sanga iai, ia so uma lo langa. Mea lala e kalesia o le kelei o le whaakingo inga langa luenga le atua. E le ngau I, o le kele o kaimi e whaakingo I. Say amen? A kako o mai, maua le alofa moni le tasi. O le upo le tuspa ia, au le whaakanga alofa, a ia alofa moni la uso. Say amen? If someone says that I love God and hates his brother, this is what the Bible says. He is a liar. Because then his challenge is, how can you say you love God who you do not see, and you cannot even love your brother who you see every single day? Love is manifested. Love is something, and God is big on that because God not only proclaimed his love, he showed his love by sending his son, Jesus Christ. In the same way, let us not just talk about love. Let's show love in our relationships with one another. What does that look like? It means being patient. Can you say amen? I get it. It's hard. In fact, I will say this. Do you know where unity is most tested? It's most tested when the people gather. That's where unity is tested. O me sili o ngakofkofo ingai, le moni o le Lotogatasi o le kaimi e mafuta fatas lang lewe mai o le me sili o ngalelei o le me sili o Manuia pe ano Nonofo faa tasi. Ai ke lo o le kaimi ngofa fa akasi ai o I la le e loa ai le moni o le Lotogatasi. Nanga yeis ka ngaka mga mielong sa I say amen. E ngis ka ngaka mga mianga fa mangalo fo I say amen. Ke le lo pele ke ngofo mai ai ka ngaka ngai ke hika ai kongo le kalesia le fe mai upol kuspa ia e ai le Manuia I le kalesia e Lotogatasi o le isi vaenga Lotogatasi ma o le alofa ma o fo I le fa mangalo le tasi. There must be forgiveness. There must be patience. There must be love. There must be a bearing of each other's burdens. Oh, wait a minute. What about my own burden? Remember, that's what the Bible says. It's not about what you want. It's about what is good for the rest of the family. And it's hard. I get it. Like I said, this is where unity is tested. It's when the family comes together. Not just the church family, but even your own family, unity can get tested.
But I pray that in the church family that we would pass the test every day, that we would learn to be humble, that we would learn to be forgiving, that we would learn to love one another, that we would learn to be forbearing, that we would learn to be patient with one another, because that's what a united family looks like. I will call fiofingi grudges. Nga grudge will live nga umay lua kolu kausanga yo omaya leai kaofi. Let go. Let God. Say amen. We can only move forward together. I want to encourage you, brothers and sisters. We every time we come together, that's why, and that's the key. Dwelling together is telling us that at the end of the day, it's all about community. Say amen. O le ministry ale akua le faya ko kasi. O le ministry ale akua ele faya ilo ngofo le fale ai o mai le ekalesi a faisi mea le ai e kako ke o mai whaakasi. Langa o i le mawailea le whaamalosi. O i le mawhainga whaamalosi ai le isi. O mea la lea e mga o mia le nonofo whaatasi. Say amen. O le nonofo whaatasi e mawhai o na maai ai le ua mea le isi ua mea. Say amen. O le nofo whaatasi e mawhaina whaamalosi ai le isi. A o tātou wawaai atu I le aso e toi a fio mai a Yesu. Mea la le tā uai. Very important for us to dwell together in unity. Say amen. Now I want you to notice two things that he says real quickly. He says that unity, number one, is good. Everybody say good. Not only is unity good, it's also pleasant. Everybody say pleasant. Let me just tell you this. There are some things that are good but not pleasant. There are also some things that are pleasant but it's not good. But when it comes to unity, it is not only good, but it is also pleasant. And so when it comes to unity, the importance of using these two terms is to show to us as a church how lovely it would be, how enjoyable the journey would be if we would all just get along. Can I just say that? How much easier it would be. Ese male makango fie. Ese male mangaya. Ese male pe hoa inga loko nga kasi le kalesia. Loa el kangaka langa ia vahenga kamo e ai. Loa el kangaka langa ia me oso iai. Loa el kangaka me si ole mangaya ia langa me ngafa mai se mea matua lelei. Ele ngate matua lelei ai matua matango fie. Langa yai me lelei ai le matango fie. E ai foi me matango fie ai le lelei. Ai paule le mel tuspa ia ele ngate lelei ai matango fie ole a ole Lotogatasi. I don't know about you, church, but I pray every day that this church will have a divine unity. A church that doesn't have any boundaries and walls set up. A church that doesn't create its own favorite cliques, favorite gangs within the church. But a church that understands that we are all one family. That we are all one church. Say amen? It's not anyone's church. It's the church of Jesus Christ. But at the end of the day, we are one before God. We are one church. We are one family. Say amen? We are one church. We are one family. Can we repeat that? We are one church. We are one family. Say that again. We are one church. We are one family. I don't want you to just say it. Let's mean it. Let's value it. Some of the things here before we, as I bring this to a close, two things that David, and yes, David is the writer of this psalm, two things that he uses to illustrate the beauty and the power of unity. E lua mea ia o loo tuina mai e tāwita e whaatu sai le lei ma le matango fie o le nofo whaatasi o uso I le Lotogatasi. O le mea mua mua whamai e whaatusa I le swau le lei. A tā ua le swau le lei o lo tala noa I le swau lea
na whaonga e whau uai ia arona. Mana tua oe o whele mele o loa anga i ele whanonga Israelu, le oi whea, le oi Jerusalema. E o atu Jerusalema aisea, ina ia whamanatu le tausaminga. Tolu tausaminga ua whaatulanga ina i le atua, le la ua poto poto o le tangata e taita ia le tausaminga o le whaitaulanga sili. Ai le itu le whaitaulanga sili e whailanga ngaluenga o le mea mua mua nga whaatonua le atua ia whau mua mua le whaitaulanga sili. Whameila o le swau ngā e maua le soto e tolu sfulu. O le swau lea e le songa whai e seisi. A watu e le atua ia me titaua na whai ai. Whaatonu e le atua ia le mixing o le swau lea. Whameila ia le kala o le atua. Whaunga le swau lea. Whau ai a arona. Whau maona atalii. Whau ai lau salevi. Whau ma mea o mai te tono le malu malu. Lango mea ia ua whapa ia ina. Ua whasa ina mo le atua. Ese le malie o le whatusa whamei e whatusa i le swau le o lilingi i fo i lunga le ulu arona. O le whau unga o arona ina ia whai ma whaitaulanga sili, whameila ia le tala e kawhe i fo i langa awa. E o i whai le ua o langa ofu. E kawhe i fo ai ia le whau unga leo le tua. Kei lo e whape ngā le winga o le Lotogatasi. O le Lotogatasi. Lang awane ngalo ya te oi. O le maule tātou whamei ia tau mawhaia e o tō o na tā ofi o le Lotogatasi i la lea nganga. O lona winga e leo se Lotogatasi mai le lalolangi. A o le Lotogatasi sau saoa mai le tua. O lona winga, le whaounga le tau mai ai, o le Lotogatasi ua whapa ia ina i le tua. Le Lotogatasi ua whasa ina i le tua mo ai, mo lana e kalesia. Wa wane ngalo ya te oe, o le whengainga tuai lea, nga whai ei arona ma whaitaulanga sili. I le whengainga fau, le ua whamei ono Jesu Keriso malona maliu, ua whaitaulanga sili ei umatato i tato ainga. Mea la le tāua, le whau unga o le atua i langa e kalesia, e le nao le whau uina i tātou te la unga ma ka lai kala lei, o le isia o ngā le whau unga i ia maua e kā kou le loko ngā kasi. Aise al mea o taua i le whau unga lea, langa e kaumai i le kāua o le Lotogatasi le atua. E alenga kau whamakala aku i ke leo sawa umatu, e a mata le Lotogatasi i le tolu tasi vaia. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua le anganga paia, e le aise kaimi e vevesi e le kokolu lea, e le aise kaimi e misa e le kokolu lea, e kasi il manatu, kasi il fina ngalo, kasi me whaia e lato, o le ngalo lue whatasi lea, e manatu le atua, e ta tau ona maua e lana e kalesia. Ale whalawe lave, langa wa whaina umatato le naturo le angasala. E whainga kā la langa le tātou se iei le tino nei. Ai se e mata le winga le mea lea. O le whau unga o arona i le whengainga tuai, i le whengainga fau, ua whau ina umatatou i lea, i le mana o lea nganga paia. O lona winga, e le koe whaakali kā kou le swau lea, ua mau e tātou le whau ungo le nganga paia, e mawhai o ngā kā kou ka ofi ai, i le Lotogatasi la lea nganga. Langa leo se Lotogatasi e maua lalulangi. E kupu I kongu I, a inga taitai e kalesia, whaafea mai le kausingo le Lotogatasi ngā ua whaau nai oe. O lona winga ngā ua iate oe. We have been bestowed this divine unity. And I say divine unity because it's not the same as the unity of the world. The representation of the oil here is a consecration oil.
It's an oil and an anointing oil that God created specifically to anoint Aaron and the Levites and all who will serve in the tabernacle. It's an oil that was used to anoint every resource and every tool that will be used in the tabernacle. And God was clear, never use this oil for anything else. And then he said this, he said, when you consecrate them, it's a picture of being set apart. That you're separating them to me. In the same way, we have a special anointing over this unity because notice, make every effort to keep the unity of the Spirit. We don't need to wait for the oil because in the New Testament, we were given the day of Pentecost, the power of the Holy Spirit, who is the anointing that has empowered you to hold fast to unity. What does that mean, Pastor? It's incumbent on all of us as members of this church. You have not only been anointed to just serve and preach, you also have been anointed to keep the unity. Don't use the excuse, I'm only human, I can't forgive, I can't love, I can't be patient. That's an excuse. Why? You can do all things with the power of the Holy Spirit. Church, we can maintain unity. We can forgive. We can love. We can be patient with one another because you've been given the greatest anointing of all. It is the power of the Holy Spirit. Secondly, I want you to look at that second thing and we'll close here. It says not only is it the oil, it also represented the dew that fell from Mount Hermon. Le sau mai le maungo heremondi. Ai malamlama le saua. Ai malamlama fo le nua Israel. O nua Israel e pei au se koafa. E matutu. E kaule ai se kimu. E amuia kako I Washington e o le kele I o kako lake. Ai le ngu a koa Israel kasia le lake. Ngau le sami o Kalilaia. Mea ngā le kele o kaimi le kanal kuspa ia, e ngau waka ngaka ia le kimu, e ngau waka ngaka ia, mea ngā iai le akua pepelo le kimu, le akua paala, le atua, mea la ngā mixai au aku le akua le se kimu, o kakalo ia paala, langa o le ngau waka ngaka, I le nuu nau mati. A le aise vai, e le ola lako whakoanga, a le ola le whakoanga, e le ise ai. Mea la lenga wha moe kele ka ngaka le vai. A le na whamei, e kasi foi ale maunga le, o le maunga heremoni I le piko mawalunga I mātu le nu Israel, e kua le maunga lea. O le maunga foi la lea, e maua le kiona. Ko ulu ele kimu, maua I ma le sau lea le kalangoa ma il kuswaia. O lea o ngā le kionga ma le kimu o le sau, e pau lea le mea, e maua le vai e kafe mai ai, e whasusu ai le ngei nguu a koa Israelu, e o aku ai maunga o singai, o le wingo le maunga singai, o le nguu o Jerusalema. O le aka le kamwhai ka havika e wali aku mo oima. Le pau o le sau, I lunga le nuu nau mati. O le alme le sau e whai, e alu aku e whasusu. E aluaku e whasusu ia le lau ele ua mātutu. E whape ngā foi le malosi ma le manuia o le ekalesia e Lotogatasi. E o maika ngaka loku e wawa ai aku le Lotogatasi e peia o se vai malu I lako whinga ngalo. E le la ngonga le vevesi. E le ai se ika, ke lo en me kupul ngaka e la ngonga e peo se vai malu le Lotogatasi. E o nga fia ngofo ai. E o nga fia awai le ekalesia. Ia langa wai fia awai se ekalesia ngā le makuku ma le mango onga le misa, vevesi. A mga mia le Lotogatasi la le nganga I ngā ia whaima vai malu e le ngate te ngata asiasi au le tasi. E se male maa ia pe anga i o inga ime ia kongo le whaikalesia. E le ise kau make. E le ise misa ingi mea. Ai le whaunga o le atua. Wa I loa kausi le wawheluai.
Ilanga kaukala, ilanga savali, ilanga ngofo, ilanga ku, wa malama lei, kausi le file mu, aisa, langa iai le manguia, I kangaka, pe a nonofo fatasi, I le loto ngatasi. Ekalesia o lau kakalo ngā mo tato ekalesia. O lau kakalo ngā mo tato ekalesia. Langa iai kangaka e mga o mia le vai o le ola. Ai whaalongo o e whamei e peo le sau mai heremoni. E le I ulufale mai o awala ngonga e la kou le mamafa o le sau leo o le whaunga o le atua aisa loto ngatasi kongo le ekalesia. Ke le kangaka e mga o mia le whaolkanga. Le amele ave ail tato loto ngatasi sila ngai o liska ka fapea se longa o savali no. E ale fa mai e fai u le mau ile fai upo e tolu. E fai u upo ia le tua. A wa na poloa I e Yehova ia o iai lana fa Manuia. O fea o ile mea ia e loto ngatasi ai le ekalesia. Wa poloa ia le tua. O poloa ia le tua, ke lor mele kam whai ako e kalesia. Ko I ki kia manguia ka kou, kus o le lunga I le manguia o le tua, a lo whakalikali le tua. Le kaimi e maua I le lotu ngatasi langa lewe mei, e o iai, lona winga, e ai le kaimi e sawai, ai le mea le wa kaofia le manguia lea, le ai se lotu ngatasi lalo I. Lau kakalo le tua, il tato e kalesia, o tato iai le nei series, ia o mai le manguia ngai le kalesia. Ia kakala mai le langi ai sa saa le manuia o le atua aisa langa wa maua tātou le loto ngatasi. Maua tātou le nganga lea o le tausi o le file mu, le nganga lea o le se le ai a kuai pea, le whamangalo, le whepale ai, ma mea uma whapena, le alofa moni le tasi o lau te talo le kalesia. Ia maua I totonu o le ne e kalesia. Te leo manatu fua isi e kalesia. A le ainga nei Midway. Se mea a matangofie. Se mea a matualele. Pe a nonofo fatasi. Uso. Yoyo oyo la uso. Yoyo oyo la utua fafine. Kaki ia suafa mamalu. Ai kako o mai uma ia e malu I le paia kasia le atua. O oio lo uso I le ngaluenga le atua. O oio lo tua whawhine le ngaluenga le atua. Ai ei foi se mea o whale kongu ai. Whamangalo mai. Whamangalo mai. Ai o mai kako uo. Whai le ngaluenga le atua. E leo se malo se tangata. Au le malo ale atua. O te manau mia oe. Ta o fatasi. Ta o e whailing a luenga le atua. Ai ume uma. Ia I loa tangata. O ka o kai. O se ekalesia. Tumu I le loto ngatasi. Ai vai oe. O le ki. O lau filinga. O le ki lava. O lau filinga. E le koe whainkako excuse langa lewa maua le nganga pa ia. E le whapea foi wa le koe ngai oi le nganga pa ia. No, la ngai oi le nganga pa ia. O le mea mana o mia, kako maua loto maulalo. Kako maua loto maulalo. O le mea mga o mia, maua le file mu mai le atua. Ia e la ngonga hai o loo ngā lue pea lea nganga o le atua. Ma le fina ngalo leo le atua nonofo fatasi. Ngā lulue fatasi. Ia maua le kalesia nei le loto ngatasi. Aisea na ngā iei le manuia. Te leiloa ia te oe au ia te haua o te manao le manuia lea mai le atua. O te manao ina ia o mai langa whamei e o mai lava o te fia manao le tua. Ia manuia le kalesia. I le manuia e whatatau I le loto ngatasi. But I need you, church. I can't do this on my own. I need you.
You're my brothers. You're my sisters. I need you in this ministry. I need you in this journey. We need each other. So let's work together. Let's be forgiving. Let's have forbearance. And let's set aside our differences. And let's come together. And let's do what God has called us to do. Midway, the best is yet to come. You're going to get tired of me saying that. I'm going to keep saying it. The best is yet to come. We got a whole lot ahead of us. And how beautiful the journey will be if we would all just come together. If we would all just set aside our differences and let's move forward for the Lord. If we would let bygones be bygones. If we would leave the past in the past and let's move forward. God has anointed you. God has set you apart. God has caused you to be living hope and living water to souls that need Jesus Christ. But we can do that when we are unified. Say amen. So this is a call, church. Would you join me? Would you join me and lock arms? Would you join me this year and say, you know what, we're going to do our best. I'm not asking for us to be perfect, but we're going to do our best to hold on to unity. We're going to do our best to maintain unity in the church. No matter how hard it gets, we're going to do whatever it takes. We're going to make every effort to hold on to unity through the bond of peace. Can you say amen? Palaula leo te valaua tuai. Pea whātou whina ngalo. Tau mālilie. O lau valau leo mon tātou e kālesia maso setas. Pea whai ua tō maua. E loto tō whai whiau nei tae au. Tātou o mai e tū whātasi o tātou lima. Tātou o mai e amo whātasi le amo. E le mawhai e whai whiau. E le mawhai a ngau lau whai ngaluenga. O ke mga o mia oe. O mea la leo te walau atuai a whai o e langona mai le atua lau leo nei tae au. Sau I le atua. Tū whātasi o tātou lima. Ma tātou ngā lulue whātasi. Ao tātou atu le nei tausanga. Tātou tūlai mai whamal mole. Hallelujah.
Turn to your neighbor, whoever you're holding hands, tell them I need you. Turn to your other neighbor, tell them I need you. We all need each other. Say amen. Itato mawale Lotogatasi. Nonofo Fatu. I get it. No one's perfect. No one's got it all together. I said the biggest test of unity is right here when we're together. But God orders and commands a blessing. God has also anointed us and equipped us to be able to maintain that unity. So all we got to do is lean into the Spirit, especially in those moments when frustration starts to come up. Lean into the Spirit. Know which battles you need to fight. Know which ones you need to pull away from. At the end of the day, make every effort to maintain the unity with the bond of peace. Too similar to tell them now. They see she my mouth and my friend will feel. Yeah, I tell them fight. We're getting out verse. Tell them fight. Now we have to oil them out. I give fight. Now, fight. Salamo nangole kai ngole mga pahiya mawala ka ngalo mawala loko mawala leo sa data tsa de sura ma tsa after ile tuwela wa fio pahiya ma tsa fa long white necktie after ile tuwela ma natu mai la we kane si I may say for ile tuwela fata wa ina ole no fatasi male Lotogatasi ile tu o se me sili ona lele o se me sili ona mata o fie lo sila panga le tua. Para matu te talo na le tua lo lo tua matu lima fatasi nei tai au le tua. O matu fape atu le tua matu te le mafaya se me tasi e au noa ma oi. Ai faaftai le tua le fau unga lo nganga paia. O mafaya i ona matu tau fi mau le tua. Tau sila file mu. Tau fi mau i le Lotogatasi la le nganga le tua. E mai se le tua te tono le nei vai tau o mato ma ai le tele o whaingata. Tele o lui tau. Tele o mea tamai tau mawhai e ta lepe ma whao matia i lau e kalesia. E mai se atu tono le tua i le mawhelo ai o le tasi. A wa mato te talo le tua. Ia maua le nganga le lofa. Ia maua le nganga le whamangalo. Ia maua le nganga le onosai o le whapale pale le tua.
tua. Ia macho maua le tua. Le loto maulamo le tua. Macho te sava vali ai. Macho te le manatu fapito ai le tua. Ai macho te manatu in le lei o le leisi tanata. Malaysia tanata, macho manatu le manuia le isi tanata, Malaysia tanata. Ia fatu puina le lo famoni le tua, i totonua macho loto le tua. Ia avea macho masolomoni o Yesu Kiriso, o tanata o nonofo fialo fani le tua. Ia fatu puina le tua i lo ekalesia, a mata mai le tua le ufenga luenga. E o atu le ainga teitai, se o atu le tua isi tanata pitro e tito le ne ekalesia. Ia tafe atuai le manuia le tua. Ia tafe atuai le ngama le tua. Ole lotogatasi tama. Ia whamanuia le lotu le tua meitai au. Tu whatasio mato loto tama. Tuina atu i lomo fio. Tasi le tua mato te au aure iai. Tasi le tapa inga, tasi le malo. Tasi me uma ono oi Yesu Kiriso. Ia e whamanuia mai la me kalesia le tua. Manuia ia macho umatama. Awa lava ne tu la foina i macho. Ia macho la mona ina pea la wafio le tua. La nama paia ia efeso swani. Ia macho sava vale tu sama lo kupu le tua. Ai watu me umatama. Ole vi inga le tua. E fa foi atu ni ate o etama. Nei me uma macho ole babala wansu. Il soit facile o Yesu Kiriso. And everyone says amen. Amen. Hallelujah. Hug somebody before you get seated. Shake somebody's hand before you get seated. Hallelujah. Praise God. Praise God. God is good, church. And all the time. Oh, thank you so much for being in our Sunday morning service. All of our announcements should be up here. Now le famanatu tu laval tato ekalesia lo malolo ya tato fono tatalo ya solulu lo favanoina mo le tapinanga tato fanau mo le seta me ale ole alei ni tato sauninga ya solulu pe ona masaniai lastona nei ya na o yai le tulanga maftanga tina ai mese foi ya tato ministry taitasi lo tato quarterly check up ya ole lastona nei foi. Yeah, I know we're luma umatato for fulanga, but thank you so much for being here. God bless all of you guys. We love you guys, and we'll see you guys again. Now may the Lord bless you. May He cause His face to shine upon you. May His grace and His peace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus, amen. Joy in the morning light. He's able. If it is for me, I know He's able. He's able. He's able. I know that He can do it. He said He'd help me do it. Your change is gonna come. Be strong, my sisters, for your work is not done. No. Keep on believing and hold on tight. He's able to give you joy